Zolonye manje zimhlophe enkana sezansi siyakhulekana nebesilo mina ngunogwaja lo sekhundla khundla ngomzulu ngavuma isuvala vala kakuvala sekuvala ngamakhanda amadoda isilo losoko usophuza umswazi lomnyaka wabethuli sila ku channel enkulu dokotela Dr 2+2 njengamanje nginayo dokotela lingelesizwe sakho sibingelele umhlaba sibingelele bonke abasibukele ngesiqhubulo sithi angeke hlale kunje bethanda bengathandi angeke hlale kunje kunzima kulukhuni kulula angeke hlale kunje uhamba nodokotela uhluphi dokotela bingelele ngibingelele umhlaba wonke jikelele emagumbini amano umhlaba iningizimu inyakatho impumalanga intshonalanga kodwa khona into ebalekile ukuthi yazi ukuthi uma senifuna usizo noma ngabe sohluleke kanjani noma ngabe uyabona kuyenzeka kodwa ukhona u2+2 sikadla senyama esafele emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa ezahlula iphoyisa makosha isebenza kanjani le sikhosha indaba enkulu dokotela eyokuthi udokotela Inyanga ukukuvula utholakala esikhobeni sakhe sike sakhuluma emoyeni la izilonde FM sikhuluma ngomfana umjekejeke ngiyafisa ukuthi uthatha sileyo ukuthi hayibo ubani umjekejeke siyazi ukuthi koba khona ufortune koba khona umfana ukopa ziningi induku zakho nazo kodwa kulokhu the kulonyaka lo kunomfana umjekejeke isebenza kanjani umfana umjekejeke ugilimanga cool umfana umjekejeke uyinkinga kakhulu kwaJo ngoba yena akamubi ngokwama prize noma ngokwemnikelo wakhona umfana umjekejeke ulengele uvuma wonke umuntu ofuna izinga eliphansi ongakabi namandla uyamlekelela ingakho kubona nje sibefikile abanye bazobonga lapha ekhaya ngaye lo tshilo umfana umjekejeke ngoba umjekejeke kodwa umjekejeke uhlala ehlathini umjekejeke uhlala ehlathini kwaJo phela umjekejeke kahle manje utshela abafana umjekejeke umjekejeke ngizothanda ukuthi bazombona abantu kuzokwenzeka ngoba ngithe nje cha ngeke sifike unyakeni ozayo singakabonani kwaJo ufika lapha ekhaya uzombona umjekejeke siyobe sikhombisa abantu izinto eziningi Mkhulu ushilo wathi umuntu ofuna umjekejeke wenza izinto eziningi kuningi ngakwenzayo umuntu ofuna impumelelo umuntu othi mina sengihluphekile umuntu othi mina ngiyazama ngifuna impilo mihlangano usho njalo kunjani angithi umjekejeke uyalekelela kakhulu umjekejeke uphusha la obona ngathi wena cha ngiyasebenza imali ngiyayiphatha kodwa ngazi ngenzani ngayo 500 njengomholayo umjekejeke abooste kahle umjekejeke uletha iboost empilweni zabantu yes singakubeka nje kanjalo ukuthi umjekejeke uletha iboost empilweni zabantu ukuthi nanoma ngayini oyifuna umuntu ayenza yenzeke ngoba ni umjekejeke bukele i-channel enkulu i-Dr 2+2 channel siphethe usigadla senyama safele emazweni undaba zabantu zakhuluma uphoyisa maxosha mfene nkolo kubembozi uhamba nodokotela ohluphisa dokotela asicizelele futhi la endabeni yendaba yenamba nangu umbukeli ngasekhaya ubukele siyasho njengamanje inamba esebenzayo nathi kumkhulu 072 737 8514 umuntu ozothi mekufonela athifaka imali mina angifakelwa imali angifakela imali mina umuntu uza kimi silapane bubonana yebo angifakelwa imali niqaphele sizwe sakithi yebo iphinde ngithi umuntu mina mawungifonela ngibuyeli kuwe ngeke ngize ngiphinde ngibuyele kuwe kodwa mawungifonela uyafona uphinde uzama kuze kuphucuka isithupha uzuzolakala uzungithole ngidinga abantu abakwazi ukubekezela yebo abantu bakwazi ukubekezela kwaJo ngoba ngumuntu ongatholakala ingakho ngithi mina kwaJo asike sidinga ukuthi ngufone ngibingelele kwaJo ngikho hlalo dabeni ngoba ngenkathi ufona ngibamba ifone yakho ulokhu uyalanda ngubani wakabani yabantu khamba isikhathi sokunolonye ucingo kwaJo masingafunda nje ukubekezelela lapho manje gudlu hlalo dabeni ukuthi kunje sibonani ngoba kuningi siqedela kuphi vele esigodlweni ifone yokuthi direction ufike kimi mawufika kimi sihlale phansi ngizokunika isikhathi ongakazi usibone fakazi ngiyanikana isikhathi mina fakazi ngiyayiphatha impande fakaza phela okusho ukuthi dokotela umuntu okufunayo unqamula ijozini anqamula ijozini uyoze eyobona ekhaya esigodlweni lapha eDanshini umuntu osuke eza esigodlweni ezekhaya uza nje ekhaya ngisemakhaya baba awukho edolobheni kwaJo ngeke sikuthola ukubekela lapha ukudlala lapha edolobheni uthi abantu abese ngeke mkhulu ngasaqala ngeke yes hluphi it's inombolo inombolo yami awuthi
athi ngiyakhipha lo bukani sizwe sonke nilale hey ngiyakhipha lo izinamba yami ngolapho ukhulu usuyibizile inamba yakho ayize ngiyibize futhi angifuni sizwe sonke kubuka ngathi inamba yakho ibizwa yimini usuyibizile wena ayi oyifunayo uzoyithola emazwini ukuthi aphuma ngaphakathi komlomo sigadla senyama safele emazweni indaba zabane zafele emazweni bafowethu nayibonela kodwa if ufuna into oyifunayo usigadla senyama uzoyithola sikhona si-available ungakhothama kubantu manizokhothama ngaphandle Kwamhlabuyalingana Kwamhlabuyalingana okokuvule bafethu okwakho mbukela ihlala ungayindawo uhlezi ubuka izinto ezihle mkhulu kusekuningi sokuveza kule channel kusekuningi okuzovela kule channel le siyathembisa nami njengomsakazi ngiyathembisa ngithi khonto enzakalayo ngiyathanda ukuthi sishaye ndawonye ethi #ngehlale kunje ngehlale kunje makusekhona omjekejeke yes izemjeke